L-artisti ta' fama internazzjonali li tlieta filgħaxija pparteċipaw fil-11 edizzjoni tal-MTV ma ddiżappuntawx. Il-grinta fuq wiċċ l-ikoni tal-mużika li għal-lejla sħiħa ferħu lil madwar 50,000 Malti u turisti li ħonqu l-Fosos tal-Furjana kienet trasferita fil-folla li żifnet u kantat ma' daqqa tal-mużika b'ġeneri differenti u b'stili li laqtu il-gosti ta' kulħadd. Id-diskors sakemm l-artisti tal-lum ma jiswew xejn fejn dawk ta' snin oħrajn sfuma fix-xejn, hekk kif minn kmieni wara nofsinhar bosta żgħażagħ bdew jinġabru fuq il-Fosos. Għalkemm l-MTV ma jattirax żgħażagħ biss, iżda persuni ta' kull età. Ray, Jonas Blue, TNT u Chainsmokers il-kol taw prestazzjonijiet mill-aqwa, għalkemm kien hemm mumenti fejn il-folla Jiġbed aktar minn oħrajn. Intlaqet bil-kbir l-interpretazzjoni ta' diska You Don't Know Me minn Ray. See you on the back. No, I mean, let's go. We don't wanna go home, so we'll take it outside. Come on, you guys are slapping. Let's go. Il-kantant Ingliż Jonas Blue preżenta numru ta' diski li tant huwa magħrufa lihom bħal Mama, Perfect Strangers u By Your Side. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. DNC u koll iltaqgħu b'entużjażmu mill-folla, speċjalment għad diski Kissing Strangers u Cake by the Ocean. Kiss a stranger till I find someone I trust. Kiss a stranger, open heart, open mind, never know who you find. Għal l-MTV Chainsmokers li d-derbi ċari li kienu l-aktar popolari mal-udjenza preżenti, mod partikolari dawk żgħar fl-età. We beat in the air of this small town on our own, cutting glass for the thrill of it, getting drunk on the bass. Everybody sing it! If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. Titqabel rifsu fuq il-palk l-artisti internazzjonali fetħu din il-festa ta' mużika diversi artisti lokali, fosthom il-banda uċija The Travelers u l-kantanta Christabel. Intant, is-suċċess tal-MTV f'Malta se jkompli jikber fil-jiem li ġejjin, b'xandirit speċjali tal-festival jintwerew f'kull rokna tad-dinja permezz tal-istazzjonijiet tal-MTV.